Pantulun nama Magarado. Bisa mai. C1. Sabi laku kita mintu masola rasam Siman kanen karingku laku kita mintu angga mairi tu pada rampolimpo melante tarampak kamarintinan lante Allah tu demo laku pemas yang sambu morai inde agan la kamarintinan tamas sola nasam bolananan kami kisi tirolindo sebemanta perupa ini teman rambutan lang anggen na toma kapunan nao sang siturusan na Bapak Dr. Sadrak Tombe SA SP sang sana Dr. Sadrak Tombe SPA Bapak Bupati Tanah Toraja Rampu Ma'arene Nantedong Tun Kaboro Lago Tobalu Sia Anak Tomate Umpatarlu Kamarintinan Sia Katokoranta Lalang Angki Alang Letter A sang Susana Dr. Erni Yeti Riman Escape MKes sang Sitursana Dr. Erni Yeti Riman Escape MKes Ketua PKK Kabupaten Tanah Toraja Parengi Tongkonan Layuk Bambanunungan Toraja Utara Ram peminta nama ali itu Tun Kaboro Lako Tobalu Sia Anak Tomate Umpataru Kamarintinan Sia Katongkoranta Lalang Angki Alang Letter A sang Sitursana Bapak Kalista sang Sitursana Bapak Kalista Yome Nabire Turang pemetan nama itu Tun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang Petaru Kamarintinan Sia Katokoranta Lamen Conginan Kiolantang nomor 27 Sela Kolantang nomor Talnung Pulau Misa Sitar Rufib sang Sitursana Nene Laisinong sang Sitursana Nene Laisinong Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Turapa Pakasal dari Ginara Ramakamban Anatu Tun Metua Petaru Kamarintinan Sia Katokoranta Lalangan Ki Alang Letter A Sitar Ulantang nomor 46 Pasela Ko 45 Wato sampai bubun Yome Nabire Ketua HIPMI Papua Rampo Ma'arene Nantedo sang Sitursana Nene Laisinong sang Sitursana Nene Laisinong Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Ram pemetan nama itu Tun Kaboro Lago Sia Mama Nasem Umpataru Kamarintinan Sia Katokoranta Lalang Angki Alang Letter A sang Sitursana Nene Laisinong sang Sitursana Nene Laisinong Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Ram pemetan nama itu Tun Kaboro Lago Sia Mama Nagraldo Lalang Angki Umpataru Kamarintinan Sia Katokoranta Lalang Angki Alang Letter G Sitaru Lantang nomor 27 Sela Kolantang nomor 30 Misa sang Sitursana Mama Patra sang Sitursana Mama Patra Yumi Kendari Turang pemetan nama itu Tun Kaboro Lako Tobalu Petaru Kamarintinan Sia Katongkoranta Lamen Conginan Kiolantang nomor 47 sang Sitursana Sultadonna Sitohang SAMH sang Sitursana Sultadonna Sitohang SAMH Ejari Sopeng Dami Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Ram pemetan nama itu Tun Kaboro Lago Sia Mama Najans Umpataru Kamarintinan Sia Katongkoranta Lamen Conginan Keinan nama Majans Sitaru Alantang nomor Alang Letter A sang Sitursana Dr. William Sitohan SPO sang Sitursana Dr. William T. Sitohan SPOGM MH Kesehatan Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Ram pemetan nama itu Tun Kaboro Lako Dr. Sadrak SPA Petaru Kamarintinan Sia Katongkoranta Lalang Angki Alang Letter A sang Sitursana Dr. William T. Sitohang SPOG MH Kesehatan Nami Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Ram pemetan nama itu Tun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang Petaru Kamarintinan Sia Katongkoranta Lalang Angki Alang Letter G sang Sitursana Papa Arsel sang Sitursana Papa Arsel Tongkonan Rantedara Awa Tiromanda Turang pemetan nama itu Tun Kaboro Lako Sia Mama Nagraldo Umpataru Kamarintinan Sia Katongkoranta Lamen Conginan Kiolantang nomor 27 Sela Kolantang nomor 30 Misa sang Sitursana keluarga almarhum B. Kalalembang
sang sinusana keluarga almarhum Beka Lembang Kota turang kemarin Tedo ram pemetan nama itu tun kaboro lagu saudara almarhum DL Lembang umpatan kemarin tidak sekat pemerintah lamin cogi kelan alang letterbe sang sinusana keluarga Nenek Payu sang sinusana keluarga Nenek Payu Batu Wali ram pemetan nama itu tun kaboro lagu Tuwalu taruh kemarin tidak sekat pemerintah kasih tiro ilang Tuwalu sang sinusana Bapak Widi sang sinusana Bapak Widi Wadalu Rampu pasal dari kena dalam magamban anak tuntun kedua Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jaminan kelatan nomor 46 pasal 45 sang sinusana Bapak Rama sang sinusana Bapak Rama Yoni Berau Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Syabubana Kepi Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jaminan kelatan nomor 20 bisa sela kelatan nomor 26 sang sinusana Bapak Juan sang sinusana Bapak Juan Yoni Berau Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Syabubana Kepi Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jaminan kelatan Bapak Kepi sang sinusana Bapak Laibuni sang sinusana Bapak Laibuni dari Makassar Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Gahang Lembang Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jaminan alat letterke sang sinusana keluarga almarhum Beka Lembang sang sinusana keluarga almarhum Beka Lembang dari Kota Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Tuwalu Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jaminan kelatan nomor 40 sang sinusana Bapak Sindi sang sinusana Bapak Sindi Alami Batualu Rampu Makassar dari kena dalam magamban anak tuntun kedua Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jaminan kelatan nomor 46 pasal 45 sang sinusana Albertin Kalalembang sang sinusana Albertin Kalalembang Yoni Makassar Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Syabubana Kepi Padaru kemarin tidak sekat Turang Koma Arekela Seno Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Syabubana Kepi Padaru kemarin tidak sekat pemerintah lalangan di alang letter besi taruh lanta nomor 27 selak lanta nomor 20 bisa sang sinusana Brigjen Otto Solu sang sinusana Brigjen Otto Solu dijumpa yang pada di Jakarta Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Ratna Kena Lembang Padaru kemarin tidak sekat sang sinusana Brigjen Otto Solu sang sinusana Brigjen Otto Solu dijumpa yang pada di Jakarta Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Aprianti Kalalembang Pak Tumamana Arnold Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jogin kelatan nomor 32 selak kelatan nomor 34 sang sinusana Andi Papulu sang sinusana Andi Papulu dijumpa yang padang di Jakarta Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Ratna Kalalembang Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin jogin kelatan nomor 27 selak kelatan nomor 30 bisa sang sinusana Mama Andi sang sinusana Mama Andi dijumpa yang padang di Jakarta Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Gerardo Kalalembang Padaru kemarin tidak sekat pemerintah lalangan di alang letterke sang sinusana Bapak Vito sang sinusana Bapak Vito jumpa yang padang di Berau Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Syabubana Kepi Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin joginan kelatan nomor 20 bisa selak kelatan nomor 26 sang sinusana Bapak Heri anggota DPRD Berau dijumpa yang padang di Berau Kalimantan Timur Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Syabubana Kepi Padaru kemarin tidak sekat pemerintah lalangan di alang letter B sang sinusana keluarga almarhum Nemassar sang sinusana keluarga almarhum Nemassar Bamba Batualu Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Tuwalu Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin tama kilantang nomor 40 sang sinusana keluarga Bapak Selvi sang sinusana keluarga Bapak Selvi Berau Kalimantan Timur Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Ratna Kalalembang Padaru kemarin tidak sekat pemerintah Lamin joginan kinan Ratna Kalalembang sang sinusana keluarga Bapak Martin Padang sang sinusana keluarga Bapak Martin Padang dijumpai Berau Kalimantan Timur Rampu pemetan nama itu tun kaboro lagu Ratna Kalalembang
Umpataru kabaritinan siya katungkunanta lamin jomainan kainan na Ratna Kalalemba sang siturusan na keluarga Papa Wesley Timba yung padang di Berau Kalimantan Timur Rampo dan naman itu tun kaboro la Ratna Kalalemba Umpataru kabaritinan siya katungkunanta lamin jomainan kainan nomor 20 bisa selakanta nomor 26 Sang siturusan na Papa Aden Sang siturusan na Papa Aden Berau Kalimantan Timur Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Ratna Kalalemba Sang siturusan na keluarga Papa Batara Sang siturusan na keluarga Papa Batara Mangasa Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Mama Geraldo Sang siturusan na keluarga Papulu Sang siturusan na keluarga Papulu Titumba Ewe Padang di Jakarta Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Syamamana Andi Sang Susana Agustina Kalalembang Sang Susana Agustina Kalalembang yang balik papan Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang Sang Susana Agustina Kalalembang Sang Susana Agustina Kalalembang itu pa yung padang di balik papan Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Aprianti Kalalembang Sang Susana Agustina Kalalembang Sang Susana Agustina Kalalembang ditimpa yang padang di balik papan Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Ratna Kalalemba Sang Susana Papa Cici Sang siturusan na Papa Cici Yomay Malili Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Mana Kepin Sang siturusan na Dorce Kalalembang Sang siturusan na Dorce Kalalembang Inde Kalotok Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Mana Kepi Sang siturusan na Dorce Kalalembang Sang siturusan na Dorce Kalalembang Inde Kalotok Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Tobalu Sang siturusan na Dorce Kalalembang Sang siturusan na Dorce Kalalembang Inde Kalotok Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang Sang siturusan na Anni Kalalembang Sang siturusan na Anni Kalalembang Nami Botan Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Syamamana Geraldo Sang siturusan na keluarga Papa Namanggas Sang siturusan na keluarga siapa Papa Namanggas Lono Tiromanda Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Syamamana Geraldo Sang siturusan na Lucy Embong Bulan Sang siturusan na Lucy Embong Bulan Lono Tiromanda Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Syamamana Geraldo Sang siturusan na keluarga Nenek Gona Sang siturusan na keluarga Nenek Gona Batualu Rampo Pekasal dari kita Rama Kampan Ana Tutun Metua Sang siturusan na keluarga almarhum MK Sima dijumpa yang padang di Batualu Rampo Pekasal dari kita Rama Kampan Ana Tutun Metua Sang siturusan na Walter Rante Batara dijumpa yang padang di Makassar Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang Sang siturusan na Papa Iya Sang siturusan na Papa Iya yang Berau Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Pana Kepin Sang siturusan na keluarga almarhum SS Samara Kampung Baru Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang Sang siturusan na Mama Anti timba yang padang di Makassar Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Pana Kepin si taruna katungkuran kamaritinan na Nober Jomay Berau Kalimantan Timur Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Pana Kepin katungkuran kamaritinan na Papa Ariel Berau Kalimantan Timur Betanamani Tutun Kaboro Lako Pana Kepin katungkuran kamaritinan na Yuli Jomay Berau Kalimantan Timur Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Pana Kepin katungkuran kamaritinan na Dian Jomay Berau Kalimantan Timur Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Pana Kepin katungkuran kamaritinan na Mama Anto Lamay Tondon Maakale Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Siapa Mana Geraldo katungkuran kamaritinan na Paulus Barung Baatu Papa Andre Buntu Tiromanda Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang katungkuran kamaritinan na Restu Domay Bulan Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Geraldo Kalalembang katungkuran kamaritinan na keluarga almarhum Nenek Sumule Nurang tungkuran bulan Rampon Tanda Tasik Kira Ramakamban Toding bulan Ibu Utang Si Bederan Tutun Toromi Tua katungkuran kamaritinan na keluarga almarhum ES Somalinggi Kimba tungkuran bulan Rampo Betanamani Tutun Kaboro Lako Anak Tomate sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum Nek Toyang Timba Randanwai Lamunan Makale
rampong pagkasalle buntu rengek na ramakamban umbabintin tornon pasariana buku tanga si federan tutun toron itu katongkoran kamaritirana Helmi Chandra Randa Bunga batu Mama Arya tiumba Serpong Tangerang rampong tanda balik tutun kaboro lagu Mama Andi katongkoran kamaritirana Mama Apandi Jami Sebarang rampong tanda balik tutun kaboro lagu Mama Geraldo katongkoran kamaritirana Insinyur Robert Rante Batara tiumba Jami Jakarta rampong tanda balik lagu Mama Geraldo sang siturusan sang tiang karana Insinyur Robert Rante Batara Jami Jakarta rampong tanda balik tutun kaboro lagu Tobalu sang siturusan sang tiang karana Insinyur Robert Rante Batara Jami Jakarta rampong tanda balik tutun kaboro lagu Sebu Rakna Kalalembang Batu Sebu Dewan si taruna katongkoran kamaritinana Insinyur Robert Rante Batara Jami Jakarta rampong tanda balik tutun kaboro lagu Mama Andi Si taruna kamaritinanna Matius Kalalembang Batu Nene Nalaselo Matabuka Rampo Mare Nenantedong tutun kaboro laku anak tomate sang sana bati Nene Napika sang situsana bati Nene Napika Sa'dan Ulusalu Rampo Mare Nenantedong Rampo Metanamali tutun kaboro laku siapa pana keping sang situsana keluarga Nene Nalaso sang situsana keluarga Nene Nalaso tongkonan buntu Batualu Rampo Metua sang situsanna Nene Lay Angel sang situsanna Nene Lay Angel kilometer 7 tengan tongkonan bidik Rampo Metanamali tutun kaboro lago Geraldo Kalalembang sang situsanna Nene Nelis sampai payung sang situsanna Nene Nelis sampai payung layatung sangala Rampo Metanamali tutun kaboro lago Nene Marsi Batu Papa Namona sang situsanna Nene Nelis sampai payung lama layatung sangala Rampo Metua sang situsanna Papa Lai sang situsanna Papa Lai buntu Batualu Rampo Metanamali tutun kaboro lago siapa Pak Nagebi sang situsanna Dr. Yesepin Pailongan SP Gisi Palu Sulawesi Tengah Rampo Metanamali tutun kaboro lago Tobalu sang situsanna Papa Lai sang situsanna Papa Lai tongkonan buntu Batualu Rampo Metanamali tutun kaboro lago Geraldo Kalalembang sang situsanna Statistikes dan SNK Laki Padada Starda Baru Makale Rampo Metanamali tutun kaboro lago Ibu Albertin Kalalembang SKM MKes Batu Nene Lagio sang situsanna Nene Diasen sang situsanna Nene Diasen Tokesan Sanala Rampo Metanamali tutun kaboro lago Geraldo Sola Arina sang situsanna Pongbungin sang situsanna Pongbungin Batualu Rampo Metanamali tutun kaboro lago Geraldo Kalalembang sang situsanna Esther Sampeala sang situsanna Esther Sampeala Bintuni Papua Barat Rampo Metanamali tutun kaboro lago Geraldo Kalalembang sang situsanna Mama Sri sang situsanna Mama Sri Berau Rampo Metanamali tutun kaboro lago Ratna Kalalembang sang situsanna keluarga Papa Alen sang situsanna keluarga Papa Alen buntu Tilamanda Rampo Metanamali tutun kaboro lago Syamamana Geraldo sang situsanna Papa Putri sang situsanna Papa Putri Berau Kalimantan Timur Rampo Metanamali tutun kaboro lago siapa Pak Kepin sang situsanna Marjun sang situsanna Marjun Samarinda Kalimantan Timur Rampo Metanamali tutun kaboro lago siapa Pak Kepin sang situsanna Papa Resia sang situsanna Papa Resia Morowali Rampo Metanamali tutun kaboro lago Dr. Kepin sang situsanna Reski Sampeliling Yomi Morowali Rampo Metanamali tutun kaboro lago Dr. Kepin sang situsanna Nene Grace Kalolu Sangala Rampo Metanamali tutun kaboro lago Tobalu sang situsanna Nene Gabriel sang situsanna Nene Gabriel Angkona Luwu Timur Rampo Metanamali tutun kaboro lago Syamamana Jans si taruna katongkoran kamarintinanna Nancy Rante Batara Jami Mangkasa Rampo Metanamali tutun kaboro lago Tobalu si taruna katongkoran kamarintinanna Wadit Rante Batara Jami Mangkasa Rampo Metanamali tutun kaboro lago Syamamana Geraldo katongkoran kamarintinanna Insinyur Robert Rante Batara Jami Jakarta Rampo Metanamali lago Geraldo Kalalembang katongkoran kamarintinanna Nancy Rante Batara Jami Mangkasa Rampo Metanamali lago Mama Geraldo katongkoran kamarintinanna Robi Rangga Saud Jomai Berau Rampo Metanamali tutun kaboro lago Mama Kepin katongkoran kamarintinanna
Robi Rangkasau Joy Beru Rampo Mara di Nantiro tutup akong kakaleke metanda balik aku siya mamana Kevin katungkuran Kamaritinan na Papa Arlo Joy Pasir Tanah Grogot Kalimantan Timur Rampo metanda balik tutup kaburo lang mamana Arno katungkuran Kamaritinan na si Taruna Katungkuran Kamaritinan na Andalias Pagayang Dumi Manado Mitan Tamani ako mga kagiralo Katungkuran Kamaritinan na Nardus Pagayang Tampo Mengkende Rampo Mitan Tamani ako mga kagiralo Katungkuran Kamaritinan na Rudy Pagayang Dumi Tampo Mengkende Rampo Mitan Tamani ako mga kagiralo Katungkuran Kamaritinan na Kelurahan Buntuburake dan PKK Buntuburake Dome Burake yang pemerintah kembali untuk kabur dari Mama Girado, Katungkuran Kamaritinan na Kepala Lingkungan dan RT Kelurahan Buntuburake, Kepala Lingkungan dan RT Kelurahan Buntuburake, Dome Burake Rampo pemerintah kembali untuk kabur dari Mama Girado, Katungkuran Kamaritinan na Mama Cita ramai yang lebau, Rampo pemerintah kembali dari Mama Girado, Katungkuran Kamaritinan na Ika Bingketan, Rampo pemerintah kembali untuk kabur dari Mama Girado, Katungkuran Kamaritinan na Keluarga besar alumni SMP Negeri Tampo di Tampo Rampo Mitan Tamani dan Mama Giraldo Katungkuran Kamaritinan na Bapak David Dome Palombo Mitan Tamani tutup kabur ulang Regi Poma sama situsan sama tekanan na Bapak David Dome Palombo Mitan Tamani ulang Regi Poma Katungkuran Kamaritinan na Bapak David Dome Palombo Mitan Tamani ulang Giraldo Kalalimbang Katungkuran Kamaritinan na Bapak David Dome Palombo Mitan Tamani ulang Giraldo Kalalimbang Lento puduku sarra lilaw samu sangan na to maarabutan lamang kente bagat jalan bulan na makalima na to maakapunanaw inang singa to meroro tikutang kina inang lento lambanta siguwakaan na kaya namin tutondo ko na putondo ko dainan na po dainan pangalion na po pangalion kaya inang to madaw tong kunan na to layo susarian na lang itong nanto na to nangan na may kalutang di lambi may kasangka tang di karatui susi sangka na nene na papalumpun to dolona may tundal na kuba panalimbang miro yang kaburo na kupintuton na lipusan na kasalle minto mi bunto naman li ang gabaray pantan mi palimpan rokoterang tekalua mi patuara rokote pasiran na tandong kalunaran untong kon ni allo leko na te daw lalong unnisungi kulla makairin na te daw tara pangasituran dadi manda na pe palisun na pala to marabutal lang bintin na pe mumbo na taro na makalima to makapunanaw langan na timang makabulolong na rande maaw tang teleson langan na timang matallo tangpo ka na parandan maamburang tang tisino langan na kuren sumanga na pole ang paraya bokurante maram mata kini ni katang palampiran kini ni katang mapuran databan ni badyang bating datakan kanan ni matugoy na sangadin na lami pasi patutana lami pasi dun katodon na tontong manda kalau kadang na tutun du kamanda ati ada tanan talang dua kapangge solante tangan na tondok na randung bulala da tuman ilang tenisun na pangyong da na lummi damay da natikkan dayday da na ratoy bombang da na kabumbunan karangan minangan na para sanda kita minto masolanasang rampo tongkon jauh teran tikalua tu maindung jauh te pasiran na tandong sia jadi upo kikambyo santung sangararata acara si taruna la kusorong la ko panitia siya ada yo benda mo komita menaninani sampai lagi sama nasar ya terong mga borong tulang borong deh Peswa Basket ng Nusa Yate Nusa Tero utama bulan Konam bulan Oke, Badong Yate Lurung ko Vera Nenek Maksi Yate, lengkap pasti. Tumimbo kondisi siang.
Yate bisa parangka pemakai. Dempate sa arurara sa buto para sa panani ng pentuminan. Yamutu sang sidusan na PKK Kelurahan Pombongan. Sang sanapi kakak Kelurahan Pombongan itu berlebih pada 5 kali. Ram peminta nama dituntut kaboro lagu siya memana Garaldo. Yate Pero Kendera. Yate Lawako Bapak Bupati Toraja. Sagi. Yate Gora Tongkon. Yate Camat. Yate Lurah. Yate Kepala Lingkungan Bau. Lingkungan Pasak Bonto. Kepala Lingkungan Bulan. Kepala Lingkungan Pobong. RT Lono. RT Mulyan. Ketua Lembaga Adat. Bagian kesehatan teh. Kasat tindak teh. Kepala segala makanan teh. Ya teh, Bapak Elisa Bunga Allo, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya teh, Bapak Anton Sampai Bunto, Ketua HITMIT Papua. Ya teh. Ya teh tangan be. Tobang.
keluarga Tuvalu. Ano ba nanay? Keluarga yang may Batualu, hindi tanda itu soal tanda Tuvalu. Batualu, Batualu. Keluarga Batualu. Yan namang kapojong itu maalalan na dana sadia dia mau kami itu to mangkapita pasti duduk itu batuan. Ya memang kamu pasipatu itu tero ka di pasilaga pa may nadiumumkan. Satu dua. Sudah. Napatama mi itu bunga na tandira pasang. Alay to tero lalu Yo, alay de tero anak-anak narapat di lantang semua. pa di palago lang ko kita sa asam. Te tahu si tangale si pakukuba ka mo kami. Dek kami manina na kay petugas di luar tanggung jawab. Satu dua. Ya, siapa tuh? Nortero lante nalaya pagkapira din. Oh. Jadi tabe ila ko kita mintu asoranasa. Lama pa sila kami. Jadi mintu tero la ko kami to mangala
Yo, lateralis sa pulumisa pa sa atula silaga. Terong keluarga nasa dahil tinong dosenga. Buto lebih sa pulumisa la silaga. Terong keluarga nasa dahil tinong dosenga. Yo, jadi itu telah tak paham. Jadi boleh lah komite tumak terong pangalan. Adik ko pangalan na pemandapina sa kami itu pangkapina. Cuy satu. Yo. Ya tema pasti ada tomak kambing. Yo. Tetapi dilarang main judi. Jadi dia kami manipotas susengemi na dia tebe betugas deden doko kami itu di luar tanggung jawab panitia. Belanda ada di tena di PTK na di pasiu di tebang kami atau mengalah yang betul kami sebagai pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak main judi. Dan kami manipotas susengemi. Yo, di luar tanggung jawab panitia si seorang keluarga. Bersama. Oke bro, main bola namanya ya? Woi, enggak? Kira dong. Oke guys, nah kita akhiri dulu ya. Kita lanjut lagi. Aduh nih.